Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Wawki panikuna, kankunamanka Asia llaqtapi hatun llakikuna ñukanchikta hapishkatami parlashun ninchik. Chay llakika mana apay tukuypaq yallitik sinchi kaqpimi ña mana ashtawan kawsashunchu yuyarkanchik. Chaymantami ñukanchikka ñami wañunchik yuyarkanchik. Ñukanchikllatak imatapis ruraytukushkata ama yuyachun. Ashtawanpis wañushkakunata kawsachik Tayta Diospi shunquta churachunmi chashnaka tukurka. Diosmi ñukanchiktaka wañuna hatun llakimanta kishpichirka. Kunanpish kishpichikunmi, kutinpish kishpichingami nishpa pay wakichina yuyayllami purinchik. Kankunaka ñukanchikmanta Diosta mañapaychiklla. Achkakuna ñukanchikmanta mañakpimi imatapish allikunata Tayta Dios ñukanchikman kukpika achkakunallatak paytaka pagi ninkakuna. Segunda de Corintios 1:8 manta 11 kama. Achka gentikunami desanimo chinallatik krichishka umashka kanaka chayshinallatik kashkata rikunkuna yuyankuna. Shinapish chikanmi kan. Krichishka kana, decepción nishkaka, shuk kutichishkami kan. Kikin ñuka yuyashkashina mana paktashkamanta, mana chayta chaskishkamanta. Kutin desanimoka, mana kashpaka, chay yuy sustulla kanaka, ashtawanka shamunmi, uni punllakunata, ñukanchikta krichishkamanta, ñukanchikta umashkamanta. Mana kashpaka shuk llaki shuk problema, katikpi mana utka allitukukpi, mana chaymanta ñukanchik lluksitukushpa, imapi mana mishaytukushkamanta, imata mana paktakushkata rikushpami, chay yuykunataka charinchik. Shuk urmashka mundupika, ñukanchikka mana harkaritukushunchu llakita apana sufrinamantaka. Imashina ñukanchikka mana harkaritukunchikchu wakichiritukunchikchu kawsaypika, krichishka kanamanta umashka kanamanta. Chashna kaqpipish, ñukanchikka mana kawsanachu kanchik, desanimarishpa, mana kashpaka Diosmanta ima panda yuyita charishpa. Entendinami kanchik, Dioska tukuyta ruytukukmi kan, paypak makipimi tukuy, y chaymanta ñukanchik ima yuykunatapish, sustulla kanamantapish, lluksitukunchikmi Diospak ayudawanka. Imapi pandarishka, chinallatik ñukanchikta krichishka umashka kanaka, kawsay partimi kan, chinallatik Diospak alli hipapak ruraypika, ñukanchikpak allipakmi ukupanga, ñukanchik paypi shunqumanta krikpika. Ñukanchiklla imata paktanapika, tukuy horasmi krichishka umashka kashun. Chaymi ñukanchik desanimupaq kashkatik hambika, mandak Diospi tukuy ñukanchik shuyana yuyta churana. Mandak Dioska mishaqkuna kachunmi shuyan. Chashna kaqpipish, ñukanchikka ñawpaqman mana paktashunchu lluksishunchu, kikin ñuka kayta chayta rurashkamanta. Ashtawanpish payka munanmi tukuykuna mishashpa llukshichun, sustulla kaymanta, chinallatik krichishka kanamantaka, paypi krishpa, chinallatik paypi shuyashpa. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.